contro 2, attenzione all'imperatore, salta il primo, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, cerca di saltarlo, ne salta, arriva il secondo il tiro, e gol, 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 e gol.
Adriano, pede para o Adriano, que bola, Adriano por cima, que golaço! A maior torcida do Brasil, num passe milimétrico de Petkovic. Vale a pena ver de novo. Pede para o Adriano e o Imperador encobriu. Que golaço!